Dak pandai ono. Ngapo dah Dak puang ni wong yang. Dia mapel lah. Ini video-video ni. Tu apa masalah? Masalah dan. Dan lo ada minum lah ya. Lepas subuh dia mapel. Yang wet lah kopi lo mang baru kerja. Mandi dah pagi ni dah. Kalang mau tak mandi yang pergi ya. Tilo dah mapel ke jalan. Meki. Masudin. Palanjang. Lo. Uang longang. Kepala sakit. Meki lolo. Lagi lo. Pejo. Ngapain Jo?